Keterat sipai jong ka Assam Rifles kelas Sdang ke kelaya kon ke baar jong ka under 19 football talent han tournament ha khat sau terik mentau bena jeliu ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Ya kene ke Lympung la play perda dau Director General jong ka Assam Rifles tu Lieutenant General Shokin Chauhan ha ke balai don lang ru u klori le kai ke jella wai bor lang khongji lem bat ka wei lang ki thai kiu luom ke jella ka wan sok merthong ha kene ke je kon jong ka wat ka baar lawan simenta dan real teliki kan hon sendang bat kan thai na ka than chete lamingi pakan thop ya ka Meghalaya Manipur Mizoram Arunachal Pradesh Tripura bat Nagaland ha kani ke je khon ka baningkong jong ni ka Lympung ka Meghalaya kalama de jingsa aram ha ka jila Manipur da lai gol la not ya ka gol ka baningkong la thap ha ka minute ka banyo lingba uf sha ya ki artliki gol pat la thap ha kalamet lingba u Hima Singh ha ka minute ka Saupo bat u Gopi Singh ha ka minute ka ban Rupsa apa pai pat sakoi pa kaji khon hapdeng ka Arunachal Pradesh bat ka Mizoram kila poi sa kaji khat hadin ba kaji khon kala kotno da not la not